Hello, everybody. Silence, please. Okay, that's what they say in Wimbledon. Please, can I have your attention? I'm just going to say a few words in English for the benefit of those that don't understand what we colloquially call our language. And we're going to have a celebration and a ceremony and giving out awards for a Trailblazer for this year and 7 awards for a Lifetime Achievement Awards given by the Fulbright Association, the Fulbright called Fulbright and Friends. That includes not just Fulbright scholars, but also all other recipients of scholarships given out by the United States government. So, without further ado, I would like to welcome first of all of you, and thank you for coming. I know we have guests here from the region. Tomorrow we're going to have an interesting and long discussion on various issues on the impact of the Fulbright program. We're celebrating 60 years of the Fulbright in the region. Now, before I go on, and I don't want to take much of your time and keep you away from mingling and enjoying the cocktail, I would like to ask and thank, first of all, Ambassador Hill and the U.S. Embassy for making all this possible, and I would ask Ambassador Hill to come and address all of us for a minute or two. Thank you, Ambassador. Thank you very much, Professor, Ambassador. I don't think I've exhausted all the titles, but thank you. Thank you so much. And let me say what a pleasure it is to be here. The 60th anniversary of the Fulbright program. But basically, we're celebrating a lot of things. What we're celebrating is the exchange, academic exchanges. And I think it's such an important element of keeping our countries close, keeping the region close, and ultimately, I think improving, the welfare of this very difficult world we live in. I know some of you may have noticed we had an election last week. Maybe some didn't notice it, but we had an election last week. But what I do want to assure you is that academic exchanges, the Fulbright program in particular, this will, certainly live another 60 years and beyond that. I mean, seriously, there's a lot that joins the U.S. to this region in Europe. Sometimes history has not been easy, but sometimes what we've done together, I think, will really contribute not only to a Europe whole, free, and at peace, but also to a global community. As Yugoslavia broke up, I think to some extent there's been a kind of claustrophobia where people living in smaller countries, and I think we need to overcome that. We need to overcome that by making sure these are borders that don't just divide, but actually join different countries and act as ways that people can certainly feel their own identity, but at the same time feel they have friends and neighbors and good partners. And so I would think of this occasion in this. I just love this club. If you haven't looked at the ceiling, look at the ceilings. They're just fantastic. And to understand that there's a lot of history. People talk about the fact that in the Balkans, there's probably the supply of history sometimes has exceeded the demand. But nonetheless, as long as the history has been, I expect the future to be even longer. So thank you very much, and great to see you all here. Dobro, sada će Radina Vučetić will give the prize, daće nagradu predvodnica koju dajemo kao godišnju nagradu za dostignuće u posljednjih 5 godina u profesionalnom radu i u društvenom angažovanju. Radina, izvoli, koja inače, za koje ne znate, Radina je potpredsjednica Fulbrightovog udruženja. Hvala. Ovo je nova situacija za mene jer sam morala da menjam naočare i sad imam utisak da vas ne vidim, valjda ću da vidim ovaj tekst.
Veliko mi je zadovoljstvo zaista što sad sa ovom nagradom koju dodeljujemo prvo počinjemo ovu ceremoniju dodelu nagrada i prva nagrada koja se dodeljuje je nagrada predvodnik ili predvodnica koju udruženje Fulbright i prijatelji dodeljuje 2016. godine za profesionalnu izvrsnost i za promociju društvenih promena. I komisija u sastavu Violeta Beširević, Pavle Zelić, Svetlana Stefanović, Tijana Jugović i Simona Čupić kao predsednica donela je odluku da se godišnja nagrada za profesionalnu izvrsnost predvodnik udruženja Fulbright i prijatelji dodeli Adamu Stantovcu, koji je na Fulbright stipendiji bio od 2020. do 2022. To je dvogodišnja stipendija na NYU, na master studijama iz news i dokumentarnog programa. Ja ću reći sad par rečenica o Adamu, jednu kratku biografiju, onda deo iz obrazloženja ću da pročitam zašto je dobio ovu nagradu. Adam Stantovac rođen je u Kikindi 1988. a prve novinarske korake je napravio već sa 11 godina po onom When you wish upon a star, makes no difference who you are. A profesionalno se bavi novinarstvom od 2011. godine, radio je produkcijskoj grupi Mreža, Radio S, TV Novoj i na N1 gde je sa kraćim prekidima od 2014. godine i on je tu prešao put od reportera do izvršnog producenta N1 što je danas, gde danas rukovodi timom od preko 70 novinara i producenata, što verujem da nije lako. I sa te pozicije se trudi da N1 poštuje najviša načela novinarske profesije i da ih kroz program unapređuje, što je u vreme potpunog urušavanja novinarske profesije poseban izazov i još da dodamo pogotovo u poslednjim danima kada N1 i novinari N1 trpe strahovite pritiske. Adam je autor 11 dokumentarnih filmova i reportaža, među kojima treba izdvojiti nagrađivane i za demokratizaciju ovog društva izuzetno važne filmove Mega diplomac, Ana je tu i Prijateljica. I sad još imamo vremena za jedan kratak deo iz obrazloženja. Tokom svoje karijere dosledno je demonstrirao profesionalizam i posvećenost etičkim standardima, izvodeći kompleksne istraživačke projekte koji su razotkrivali korupciju i nepravilnosti u različitim sferama društva. O tome svedoče brojne novinarske nagrade kojih je dobitnik. Sposobnost da ostane nepristrasan i objektivan, čak i u najosetljivijim situacijama, doprinosi njegovom ugledu kao jednog od najpouzdanijih novinara u regionu. Stantovac je takođe predvodnik i inovator u svom polju, koristeći savremene tehnologije i platforme za širenje informacija. Njegova sposobnost da se prilagodi novim medijskim kretanjima i da na kreativan način angažuje publiku pokazuje viziju i sposobnost da trasira budućnost novinarstva. Ja bih, pre nego što pozovem Adama, još rekla jednu stvar koja je negde lična, jer sam na jedan način Adama upoznavala kao novinara prateći njegove reportaže, onda kao istoričarka koristeći njegove dokumentarne filmove, ali moram da kažem da sam Adama dobro upoznala u udruženju Fulbright i prijatelji gde se odmah angažovao po povratku sa stipendije i to je čovek koji uvek sa osmehom na licu je tu za udruženje i za inovacije, tako da se nadam da ćemo ga i u udruženju gledati još dugo kao i na televiziji. Adame, izvoli. Izvoli. Kratko. Tako je. Dakle, svi znaju da, koji su ovde prisutni, da se Fulbright program i Fulbright stipendija ne završava u Sjedinjenim Američkim Državama, ona tamo samo počinje, a ona je nekako za mene celoživotna i za sve stipendije celoživotna nekako misija. Mi po povratku u zemlju iz koje smo, a mi po povratku u Srbiju, dakle, tek treba da sprovodimo misiju Fulbright programa, a to je stvaranje bolje budućnosti i to je za mene pre svega obaveza. Ukoliko je ova nagrada dokaz da ja tu obavezu ispunjavam, onda mi još draže, a kad čujem ko je nju dodelio, a to su svi ljudi koji su zapravo na ovaj ili onaj način, dakle i stipendisti, dele iste vrednosti, oni dakle razumeju koliko je odricanja i napora potrebno da bi se minimalno nešto promenilo u Srbiji, onda mi u tom i draže i evo sada se javno još jednom obavezujem da ću ostati na toj misiji. Hvala. Okay, just one more sentence in English, and then we'll continue in our language. We have decided to give 7 awards for a Lifetime Achievement Awards to former Fulbright alumni, to people who have had the Fulbright Scholarship. And all of these people have had to
satisfy two criteria. One obviously is professionalism and professional excellence, and the other is commitment to the society in which they live, engagement on social, political, and other issues. And all of them have lived up, more than lived up, to our motto for this conference: knowledge, values, commitment for shaping a better future. So now I'm going I will say a few words more about them tomorrow in my speech when we meet again to discuss the Fulbright program. But now I'm going to switch to our language and give these awards. And just one more thing. The awards were given by the executive committee, the president, vice president, and Professor Šoškić, Professor Simona Čupić, and Isidora Nikolić-Savin, who are members of our executive board. And all of these people have gotten these awards unanimously. Okay, so thank you. Dragi prijatelji, ovo je stvarno jedan divan trenutak za sve nas, da smo došli do 60 godina, obeležavanja 60 godina, i neobično mi je drago da su ljudi iz regiona prisutni i da ćemo sutra imati priliku da o tome razgovaramo o tome šta nam je Fulbright doneo, šta smo za Fulbright dali i šta smo dali našim sredinama. Sada nagrađujemo po abecednom redu dobitnike ove nagrade. Prvi dobitnik ove nagrade večeras, kome dodeljujemo nagradu, je Svetlana Ceca Bojković. Da li je potrebno nešto reći? Da li je potrebno nešto reći o njoj? Samo sekundu. Nekoliko samo rečenica. Zaista sve ove ljude poznajete dobro i prosto su ovi uvodi malo suvišni, ali svejedno moramo to da konstatujemo. Za one koje ne znaju, da kažemo nekoliko rečenica. Svetlana Ceca Bojković je naša pozorišna, filmska i televizijska glumica. Ostvarila je više od 170 uloga tokom svoje karijere. Završila je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. 1969. godine kao Fulbrightova stipendistkinja provela je letnji semestar na Univerzitetu Cornell. Dobitnica je brojnih nagrada u svojoj karijeri, uključujući nagradu Zlatni ćuran za životno delo, Nušićevu nagradu, Dobričin prsten, nagradu Pavle Vujisić, nagradu Zoranov Brk, Sterinu nagradu i još mnoge druge. Svetlana Bojković bila je organizatorka i učesnica mnogobrojnih humanitarnih aktivnosti, a do danas je veoma aktivna u borbi za očuvanje životne sredine u Srbiji protiv kopanja litijuma. Članica je grupe Proglas, koja se zalaže za učešće građana u političkom životu i zastupa neophodnost uspostavljanja fer, poštenih izbora i izbornih uslova. Ceco, ja vam čestitam. Velika mi je čast da primim ovu nagradu od Fulbrighta, programa koji postoji već više decenija, a večeras obeležavamo 60 godina komunikacije sa Fulbrightom. Mogu da kažem da sam srećna što sam imala prilike da i sama učestvujem u tom procesu, gde je mnogo mladih ljudi jednostavno bilo u situaciji da obogati svoje profesionalno znanje i stekne neka nova iskustva gostujući tamo kao stipendista Fulbrighta. I na kraju ja, kada sam se vratila kao stipendistkinja Fulbrighta, kada sam se vratila ovde, mogu da kažem da sam bila obogaćena zaista jednim značajnim, velikim i lepim kulturološkim iskustvom. Još jedanput zahvaljujem od srca. Sledeći nagrađeni je Dragan Domazet. Dragan Domazet je doktor mašinskih nauka, univerzitetski profesor i poslanik Demokratske stranke u Saveznoj skupštini od 1992. i 1993.
Bio ministar nauke i tehnologije i razvoja u vladama Zorana Đinđića, prvoj demokratskoj vladi posle Drugog svjetskog rata, i Zorana Živkovića. Zvanje redovnog profesora stekao je 1991. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu. Postdoktorske usavršavanja Fulbrightov program obavio na Univerzitetu Illinois u Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je brojne stotinak radova u časopisima i zbornicima u zemlji i inostranstvu i bio rukovodilac u više naučno-istraživačkih i razvojnih projekata. Dopisni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2004. Osnivač je Univerziteta Metropolitan u Beogradu koji se bavi obrazovanjem IT stručnjaka. Čestitam, Dragane. Nije rečeno da sam i brat od tetke Svetlane Bojković. Slučajno se desilo da se ovde nađemo. Najpre da se zahvalim Fulbrightovom programu vladi Sjedinjenih Američkih Država. Za mene je Fulbright bio Saturn raketa. Jednostavno, tamo sam se upoznao 1991. godine sa veštačkom inteligencijom. Osnovao sam Centar za inteligentne sisteme na Mašinskom fakultetu u Nišu. Proizveli smo više doktorata i magistratura u tom centru. I moram da kažem da sam imao jako sreće uz veliki rad, normalno. Prvo što sam imao za domaćina profesora Stevena Lua, koji se trudio da organizuje te studije, a drugo, njega sam sreo slučajno 2003. godine u Singapuru, gde sam aplicirao da budem član jednog instituta, najvećeg instituta u Singapuru, i sreli smo se u hodniku. On je imao letnju školu i kad smo se iznenadili gde smo se našli, on je sam predložio da me podrži tamo, a on je imao veliki ugled u tom institutu i mene su tako izabrali. Tako da, zato kažem, lansirao me i ja sam to iskoristio, a onda jedno drugo dolazi. Onda me Đinđić pozvao normalno da dođem da pomognem Srbiji. Posle toga, eto, razvio sam fakultet koji dosta sledi američke iskustva koje sam naučio, američke programe, američke knjige, način rada i studente koji ne mogu da, nažalost, idu u inostranstvo. Kažem, pa ne treba da idete, evo mi smo Ameriku napravili ovde, i u Beogradu, i u Nišu, i online, i tako dalje. Tako da, zahvaljujem se još jedan put Fulbrightovom programu. Sledeći dobitnik, samo malo pažnje, neće ovo dugo trajati, malo pažnje, molim vas. Sledeći dobitnik je Vladimir Kostić, koji je 1980. radio na klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije. 1987. postao je načelnik odeljenja za degenerativne bolesti, a u periodu 2000. do 2015. bio direktor ove ustanove. Godine 2001. izabran je u zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu, a 2022. izabran je u zvanje profesora emeritusa. Kao stipendista Fulbrightovog programa 89. 90. radio na Institutu za neurologiju Univerziteta Kolumbija, gde se vratio ponovo 95. 96. u zvanju gostujućeg istraživača. Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti od 2006. a predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti bio u periodu od 2015. do 2021. godine. Član je Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva i Naučnog društva Srbije. Član je grupe Proglas, koja se zalaže za učešće građana u političkom životu i zastupa neophodnost uspostavljanja fer i poštenih izbora i izbornih uslova. Čestitam. Dame i gospodo, bilo bi jako pretencijozno ako bi, prateći reči mog prijatelja profesora Vujačića, obećao da ću se truditi to shape the future.
bojim se da biste se vi malo zlovoljno smeškali. Za mene, nažalost, ovako priznanje sada u ovim godinama imaju ukus bilansa. Neke vrste završnih računovodstvenih radova koji, ako ništa drugo, mogu da nas ohrabre da je računovodstvo na kraju pokazalo da nema manjka. Ali, da budem sasvim iskren, kad čovjek pogleda iza sebe, ne može bude potpuno ni to siguran. Kada su me obavestili o ovome, ja sam se zapravo raznežio zbog toga što sam se za trenutak vratio u jedno avgustovsko jutro, kada sam sa suprugom i 2 sina penjao se za avion koji će nas odvesti u jednu drugu zemlju, u nekakve druge uslove. Ćutali smo, bili malo uplašeni ili smo se ponašali kao neko kome je to sasvim svejedno. Nije nam bilo svejedno. Vratili smo se, radili smo šta smo radili, da ja ne bih sada davao vrednostne ocene tog svog boravka, reću samo da je jedan drugi Kostić među onom dvojicom koji su išli tada sa mnom, vodeći istina, ne kao ja 2, nego 3 dece, ponovo otišao po istom osnovu, samo ne kao ja u jedan pravi megalopolis kakav je New York, nego u jedan provincijski Boston. Sve... Molim vas, New York je New York. Tako da vam se zaista zahvaljujem i sad ne mogu da obećam da će moj unuk po istom osnovu ponovo otići možda u Minnesota ili Ohio, šta ja znam. Sledeći dobitnik ove nagrade je Miroljub Labus. On je ekonomista, zvanje redovnog profesora na Pravnom fakultetu stekao 1990. godine. Bio je šef katedre za pravno-ekonomske nauke. Kao gostujući profesor predavao je nekoliko svetskih univerziteta, uključujući Univerzitet Cornell, da je u periodu između 1983. i 1984. boravio na Fulbrightovoj stipendiji i bio gostujući predavač. Miroljub Labus je 90. godina bio jedan od prominentnih lidera opozicije, odnosno Demokratske stranke. Bio je poslanik Demokratske stranke u Saveznoj skupštini, bio je potpredsednik Demokratske stranke, pa je bio i predsednik G17 plus tada nevladine organizacije. Posle 5. oktobra bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i vicepremijer, znači zamjenik premijera SRJ, Savezne Republike Jugoslavije, a kasnije i potpredsednik Vlade Republike Srbije od 2004. do 2006. Miroljub Labus, čestito. Dragi prijatelji, dame i gospodo, Ivane, velika čast za mene da budem ovde večera sa vama. Zahvaljujem na ovom priznanju. Moram da kažem da sam bio iznenađen da ću dobiti ovo priznanje. Po pravilu mene samo pozivaju na odgovornost. Šta je ono što nismo uradili? A priznanja uglavnom ne dolaze. Hvala vam veliko. Šta hoću da kažem? Acemoglu i Robinson su dobili ove godine Nobelovu nagradu za ekonomiju jer su govorili o uticaju institucija na prirodni razvoj. S jedne strane takozvane inkluzivne demokratske institucije i s druge strane ekskluzivne ili ekstraktivne ili one institucije koje daju privilegije vladajućoj klasi. Kada pogledate ono što su pisali, a posebno kada pogledate kako su napravili istoriju razvoja Severne i Južne Koreje, onda vidite da i iza svih tih inkluzivnih institucija stoje dobri ljudi, stoji dobro obrazovanje. I oni su završili svoju knjigu sa receptom za privredni rast i za smanjenje siromaštva i nejednakosti. Institucije, institucije, institucije. Po mom shvatanju, to treba da glasi znanje, znanje, znanje. I ja zahvaljujem Fulbrightu što toliko svesrdno radi na disperziji ovog znanja. Hvala lepo.
Nažalost, sledeći dobitnik ove nagrade nije mogao da prisustvuje ovoj svečanosti iz medicinskih razloga koji nisu ozbiljni, ali su sprečili da dođu ovde, a to je, pa ću reći bez obzira nekoliko reči o njoj, to je Vida Ognjenović, profesorka književnica i rediteljka. Završila je postdiplomske studije u Parizu, započela i završila Sorboni. Magistarski rad je odbranila 1972. na Univerzitetu u Minnesoti, nakon što je dobila Fulbrightovu stipendiju. Redovna je profesorka na Akademiji umetnosti i Univerzitetu u Novom Sadu, predavala je kao gostujući profesorka na mnogobrojnim univerzitetima u Americi, UCLA, University California, Berkeley, Stanford. Vida Ognjenović bila je predsjednica Srpskog PEN društva i potpredsednica Međunarodnog PEN-a. Režirala je više od 100 pozorišnih, ali i televizijskih i filmskih ostvarenja. Vida Ognjenović bila je među osnivačima Demokratske stranke, bila je ambasadorka SR Jugoslavije, od kasnije Srbije, Crne Gore i Srbije, u Norveškoj i Danskoj. Preneću joj vaše pozdrave. Sledeći dobitnik ove nagrade, izvinjam se, sledeći dobitnik ove nagrade je Vukašin Pavlović. On je profesor emeritus Univerziteta u Beogradu. Bio je dekan. Bio je dekan Fakulteta političkih nauka u 2 navrata, 96. 98. zatim 2000. do 2002. I u tom periodu, pogotovo ovom drugom, došlo je do bitnih promjena na tom fakultetu nabolje, u svakom slučaju, i to radikalno nabolje. Više puta je bio i prodekan te iste institucije. Obavljao je dužnost predsjednika Veća grupacije društvenih nauka i više puta bio član Senata Beogradskog univerziteta. Dobitnik je Fulbrightove stipendije za školsku 84-85, kad je bio gostujući predavač na City University of New York, a bio je učesnik seminara Departmenta za sociologiju na New School for Social Research, takođe, kao što znamo, u Njujorku. Bio predsjednik udruženja Fulbrightovih alumnista Srbije nakon profesora Vojina Šulovića, kada je došlo do obnavljanja rada ovog udruženja, koje u jednom momentu bilo zapalo u 90. godina, krajem 90. u krizu. Bio je osnivač i rukovodilac organizacije Eko centar, što je jako važno, i tokom 90. godina taj centar je odigrao značajnu ulogu u povezivanju naučnika iz prirodnih i društvenih nauka u oblasti zaštite životne sredine, kao i podizanju svesti o tome u Srbiji. Čestitam profesoru. Da se zahvalim samo sa par reči. Moram da započnem s tim da nisam očekivao ovo priznanje i da mi to čini veliku čast. Ja sam, dakle, svoju Fulbrightovu stipendiju realizovao u jednom, dakle, nastavnom procesu u Njujorku i tu sam doživeo jedno veliko priznanje i kad me neko pita šta mi je najlepši događaj u životu, nije mi teško da odgovorim jer sam tokom tog boravka dobio poziv da budem profesor na jednom specifičnom američkom obrazovnom programu, zove se Semester at Sea, dakle sa 500 američkih studenta i sa jedno 30-ak profesora sa različitih američkih univerziteta. Obišli smo celu zemljinu kuglu. I kad me neko pita šta mi je najlepši događaj u životu, bez dvoumljenja kažem da je to učešće na tom programu Semestar na moru. Zahvaljujem se stvarno na ovom priznanju od srca. I na kraju, ali što kažu Englezi, ne najmanje važan, Tibor Varadij.
Tibor Varadi je akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, bio je dobitnik Fulbrightove stipendije, 1968. otišao na univerzitet Harvard, da je ponovo obnovio magistraturu na Harvard Law School i doktorirao tamo 2 godine kasnije. Zahvaljujući Fulbrightovom programu, 1981. bio je gostujući profesor na univerzitetu u Floridi, u Gainesville-u. Od 1991. bio je i profesor na Centralnom Evropskom univerzitetu u Budimpešti, gde je bio i profesor i rukovodilac programa za međunarodno poslovno pravo. Od 2015. je profesor emeritus na Centralnom Evropskom univerzitetu i je nestao ovde ovaj. Se čujemo. Morat ću da vičem. Znači, da ponovim, od 2015. godine nešto je... Morat ćemo ovako, dobro. Od 2015. je profesor emeritus na Centralnom Evropskom univerzitetu. Od 2003. je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Tokom svoje karijere Tibor Varadi je više navrata predavao na univerzitetima u SAD. Od 2012. je profesor emeritus na univerzitetu Emory. Bio je izabran za poslanika u Skupštini kao član UIDI-a, zatim i sa saveznog poslanika kao kandidat Reformske demokratske stranke Vojvodine, da smo se i upoznali tom prilikom u Saveznoj skupštini. Varadi je bio zastupnik Savezne Republike Jugoslavije, odnosno sa Srbije Crne Gore, odnosno Srbije, pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Nakon pada Miloševićevog režima imao je aktivnu ulogu u sastavljanju zakona o manjinskim pravima i zakona o nacionalnim savetima. I bio je sam oko 10 godina predsjednik odbora za jezik u Mađarskom nacionalnom savetu. Čestitamo profesoru. Dame i gospodo, ja se zaista iskreno zahvaljujem. Za mene je ta nagrada iskreno velika čast. Ja sam imao sreće da na Harvardu pomoću Fulbrightove stipendije budem prvi đak iz Istočne Evrope. Tome je doprinulo i to da je položaj Jugoslavije bio drugačiji nego položaj drugih zemalja, ali to je bio jedan zaista veliki događaj i to je događaj gdje sam osjećao da su granice mogućeg i granice zamislivog zapravo pomerljive. Na Harvardu sam upoznao neke profesore koji su ranije bile za mene legende. Ja sam vidio i da je granica između legende i stvarnosti također pomerljiva. Ja mislim da je Fulbright dosta doprineo tome i Fulbrightova stipendija da se granice mogućeg i pomeraju i to u dobrom pravcu. I ja se iskreno nadam da će se to i dalje nastaviti. Hvala vam lepo.